åbnes. Jeg tror, det er nede på 8 sekunder. Det har den vist nok ikke længere. Men den åbnes jo heller ikke ret meget. Der er ikke så meget trafik ned gennem den her del af havnen ned på Sydhavnen længere. Ellers så se til højre, der har vi Udenrigsministeriet også. Måske ikke de smukkeste bygninger, men det er altså til USA. Der er the Ministry of Foreign Affairs here on the right hand side of these buildings. And then ahead of us here some warehouses from the mid 18th century. First one, the warehouse of Eichel, was a royal architect at this time. Så Eichels pakhus her til højre fra 1750. Eichel var jo den kongelige arkitekt, ham som også har tegnet Amalienborg Slot. Danske Arkitekturcenter i næste pakhus og fremme. Danish Architecture Center, this warehouse her. De kommer til at flytte inden for en årrække ud i området lige ved indsejling til Frederiksholmskanalen, for de bygger et helt nyt hus ude. Det kommer vi lige kende det, Jeg ser de her flotte skånder, som ligger til i det her område her, og vores udenrigsministeriet. Til venstre her er en havnepromenade, som er åbnet her tidligere i år. Man har jo efterhånden fået øjnene op for, at havnen er et attraktivt område, og et område, som man skal benytte i højere grad til den her slags ting, hvor folk kan bruge havnen. You can see a recently opened promenade here on the left-hand side. Copenhagen has now realized that the harbor is a quite attractive place to make different parks and areas where people can actually come and enjoy this area, because it's of course quite attractive to stay close to the water. Du kan også se den gamle færgeterminal Custom House, som jo var her. Vikingbådene sejlede fra dem, der sejlede til Sverige. Altså nu lavet som restaurant. The old terminal for the ferries here on the left hand side that sail to Sweden. We had several lines sailing to Sweden here from the central part of Copenhagen, and now we have the bridge, of course, so they don't sail. This is now a restaurant and a bar. Så I kan se, at de er ved at bygge en stor bro her. Der kommer jo 4 nye broer i havnen for cyklerne og gående. De bliver sagt til, at skal forbinde Nyhavn herover med Christianshavn og så videre, hele vejen ud til Operaen, som vi har her foran os. They're constructing some new bridges, as you can see here in the harbour, that will be for pedestrians and cyclists only, and will basically connect New Harbour, which we have here on the left side, with this place here, Port of Christians Harbour, and over to the Opera, which is the Et øjeblik, så kan I jo altså lige kigge ned gennem det berømte og smukke Nyhavn. In a few moments you can look down through the old and beautiful harbour, New Haven or New Harbour, from the 17th century. सारी यही है बाकी सीट वाली है बाकी वही न्यू है मैंने ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸਲੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਦੇ ਸੀ ਨਾ. De her broer, de kommer selvfølgelig til at kunne jeg tror nok, den her er ikke helt sikker på, om det bliver en bro, der kan åbnes, eller en bro, der kan dreje rundt. Men altså, det vil jo være sådan, så trafikken kan komme igennem her. Det er også her ved Christianshavn til højre, hvor de bliver bygget. Ellers kig til venstre, der har vi selvfølgelig skuespilhuset fra Det Kongelige Teater, opført eller stod færdig i 2008. Tranberg Lundgaard tegnede det, 2 danske arkitekter, der lavede forskellige ting her i havnen. The building here on the left-hand side is the Royal Theatre's Playhouse that opened in 2008. Designed by 2 Danish architects called Tranberg and Lundgaard, who made several quite interesting projects here in the harbour. It's built basically half in the water here, as you can see, also with the promenade. Inspired by kind of an industrial look. You can see it looks a little bit like an industrial harbour building. Very nice also in the evening where there's lots of light. So I can walk here in front of the building. Så har vi selvfølgelig Operaen her foran os, som jeg nævnte. Operahuset, tegnet af Henning Larsen, og selvfølgelig finansieret af Mærsk-fonden, der jo på bygget kostet flere milliarder at bygge den her opera. See, this building, as I mentioned, is the Royal Theatre's Opera House that is also quite new from 2005, designed by another Danish architect called Henning Larsen, financed by Mærsk Shipping Company that we have. Det var jo sådan, at Mærsk og Larsen endte med at komme lidt i uenighed om udseendet på operaen her. Jeg også ville have en ren glasfacade, så man nemmere kunne se ind til den her meget smukke ahorende skal, kan vi sige, vi har inde i bygningen. Og man kan komme ind